Zdravo svima, dragi moji sanjari, dobrodošli na moj YouTube kanal. 14. januar, danas punim 30 godina, to jest napunila sam 30 godina. Zamišljala sam svoj 30. rođendan u svom rodnom Čačku sa velikom žurkom na koju bih pozvala sve sebi drage ljude, ali okolnosti su takve kakve su. Neću reći nažalost, živi smo, zdravi smo, tu smo, jednostavno planovi su se izmenili. Ja sam se upravo našminkala i obukla, pokazat ću vam haljinu. Opredelila sam se za plavu haljinu, ovdje izgleda sunčano, ali nije toplo, dakle hladno je, ali morala sam da izađem da vam snimim svoju odevnu kombinaciju. Vidjet ćete i celu haljinu i vidjet ćete detaljnije šminku. Ono što mogu da kažem je da se osjećam kao da imam i dalje 22 godine. Mogu da kažem da sam za svojih 30 godina doživjela mnogo toga, i lepog i manje lepog, ali uglavnom lepog, i sve što sam maštala i sanjala, to sam i ostvarila. Još uvek imam snove koje jako želim i na kojima radim. Zahvalna sam na svojoj porodici, na prijateljima, na svemu što sam postala. U to ime danas ću u najužem krugu prijatelja i porodice obeležiti svoj 30. rođendan. Spremila sam sve svoje omiljene slatkiše. Vidjet ćete i trpezu i hranu i sve ono što vi volite. Hajde da krenemo i obećavam dobar provod. Prvo ću vam pokazati tortu koju sam napravila. U pitanju je Milka torta i nju uglavnom pravim na svim porodičnim događajima, rođendanima, za Vaskrs, za Božić, i čitavu dekoraciju sam sama pravila. Želela sam da bude u znaku anđela, pošto obožavam anđele, i pravila sam ih od fondana i ukrašavala sam ih zlatom, tako da želim to da vam pokažem. Ovo je torta Milka, anđeli koje sam pravila od fondana i prirodno cveće. U ponoć tačno, za srpsku novu godinu, između 13. i 14. sam od prijatelja dobila tortu iz snova. Pokazat ću vam fotografiju i ovi cvetovi su mi ostali od te torte. Evo, pokazat ću vam detalje, to su te figurice. I šlagom sam ukrašavala. Ovi providni ornamenti, to je pravljeno od pirinčanog papira koji se koristi za prolećne rolnice. Dakle, torta tako izgleda. Što se tiče mog stola, znate koliko uživam u dekoraciji i svoje trpeze. Također sam želela da bude belo sa roze detaljima. Moja prijateljica je došla i napravila mi je prelepe balone. Sad ću i to da vam pokažem. Ovako izgleda moja rođendanska trpeza. Ovo su ti baloni koje mi je drugarica napravila. Ovaj veliki balon sam dobila od muža. Kao što vidite, baš se potrudila. Postoje i ovi balončići sa konfeticama i ove mašne od tila sa velvet srcićima. Stolnjak je beo, koji je naravno stigao iz Srbije, ručni rad, u kompletu sa salvetama. Dakle, sve je jako pažljivo odabrano i sa mnogo ljubavi. Učila sam i ove prstenčiće za salvete sa roze ružama, kao i roze ruže koje su sa peruškama krasile trpezu. Sveće su naravno roze kako bi sve bilo u tonu. Slobodno mogu reći da je ovo moja trpeza iz snova, tako sam to oduvek zamišljala. Beli stolnjak, roze detalji, kristalne čaše i svećnjaci. Dakle, zaista rođendanska trpeza iz mojih snova. I ovo su neki sitni detalji koje možda niste vidjeli. Svaka salveta pozadi ima izvezen cvet, beli vez i malene ružice koje me podsjećaju na one koje smo kupovali ispred Narodnog pozorišta. Što se predjela tiče, ponovo sam se opredelila za brusketice sa namazom od tune i kapera i brusketice sa lososom. Za predjelo ću servirati i nekoliko vrsta sireva, pršute. Za glavno jelo spremam drpanu svinjetinu. Ona se kuvala tokom cele noći.
Tako da pokazat ću vam kako to izgleda. Servira se u malenim mekanim zemičkama. Također za glavno jelo bit će takosi. To je nešto što svi volimo i nešto što do sada nisam praktikovala. Tako se nisam pravila, već sam ih poručila. I za slatkiše znate šta će biti, ali to ću vam kasnije detaljnije snimiti. I predjelo je servirano. Kao što sam i rekla, brusketice koje ste vidjeli i na božićnoj trpezi. Ove su pravljene sa belom tunom, kaperima, crvenim lukom, malko bibera, limuna i maslinovog ulja, a ovi su samo na hlebu malko maslinovog ulja i dimljeni losos sa kaperima. Ovdje su neki od naših omiljenih sireva. A na ovoj trospratnoj poličici koju obožavam i za koju ste me pitali je italijanska pršuta i italijanska salama. U ovim zemičkama će biti drpana svinjetina koja se krčka na najnižoj temperaturi i gosti će se sami služiti. Da vam čisto upotpunim atmosferu, miriše na tortu od jagoda, tako da mi cijela kuća miriše na tortu od jagoda. Gosti stižu za 15 minuta, vreme je da skinem kecaju i da polako pripremimo piće i delić atmosfere pred sam dolazak gostiju. I servirano je i drugo glavno jelo koje nisam pravila, već je poručeno. Prilozi za takose sa piletinom, junetinom, pirinač, meksički pasulj. Prijateljica mi je donela za predjelo kuglice kao što ih mi jedemo na slavama, pravljene od sira, gibanicu i slane krekere koji su neverovatnog ukusa. I ovako izgledaju gotovi takosi koje ću začiniti ljutim sosom. I ovako izgleda čuveni roze slatki stoj snova, rumčići mog detinjstva ukrašeni zlatom, sočni i preukusni, torta koju sam vam detaljno pokazala i nezaobilazne breskvice. Hajde još jednom da pogledamo te rumčiće, zapamtite ih dobro, to je nešto najukusnije. I delić atmosfere kada je torta stigla. Gosti nisu želeli da se snimaju, ali ja sam uvek raspoložena za to. Šta da kažem, jako sam zahvalna na proslavi svog 30. rođendana. Zahvalna sam što sam uopšte bila u prilici da u najužem krugu ljudi to i proslavim. Želim da zahvalim svima na divnim čestitkama, mojim sanjarima i svim ljudima koji me prate. Budite mi zdravi i srećni, volim vas i hvala vam.